Strip autor iz Nevesinja Jovan Bratić promovisao je u Trebinju 6. knjigu. Roman u stripu pod nazivom Ponori zla. Kao i u prethodnim, obrađuje istorijsku tematiku sa autentičnim okolnostima, likovima i događajima. Na taj način Bratić je želio da ispravi pojedine istorijske činjenice i pozitivna djela likova koje su potjerale različite ideologije i režimi. Posljednji strip roman samo je slikom naslovljen na Drugi svjetski rat, mada se sadržajem može smatrati svevremenim. Govori o bezočnosti ratnih sukoba, bratoubilaštva, zaslijepljenosti ideologijom. Tu mi je cilj bio da akcent stavi na događaj. Znači, te ličnosti su postojale, oni ljudi koji su pratili istorijski kontekst priča i koji su znali koji su upoznati sa istorijskim činjenicama, mogu prepoznati likove pod pseudonimima koji su ubačeni u ovaj strip. Knjiga je spoj umjetnosti, crtanja, istorije, pripovjedanja, dramaturgije uz dobro poznavanje postavljanja scenografije i kadriranja. Vidim samo ljudsko zlo koje metastazira najviše u vrijeme ratnih sukoba i vidim patnju nedužnog naroda, vidim nakradne ideologije koje tjeraju da brat na brata diže ruku. Bratić je prethodnih godina u strip romane ugradio čuvene istorijske događaje, Nevesinsku pušku i bitku na Vučijem dolu sa stvarnim likovima koje je istorija apostrofirala. U ovom strip romanu likovi su pod pseudonimima. Pokazuje to da je srpska istorija prepuna tema, spremna za 21. vijek, da su generacije koje gaze u 21. vijeku, pogotovo one koje se rađaju u 21. vijeku, spremne za srpsku istoriju, ali te teške teme treba predstavljati na jedan nov način. Bratiću je trebalo 2 godine da obuhvati jedan dramatičan period prošlog vijeka i postavi ga pred čitaoca na više od 1050 slika sa propratnim tekstom. Izdavač knjige je Udruženje strip crtača Republike Srpske 9. dimenzija.